Kei te rere te karanga i ngā rōpū e whakahea ana i te taraiwa waka i te wā e haurangi ana. Kia kaha ake te kōkohuhia o ngā momo rauemi haumaru ki roto i ngā waka o ēnei momo kai taraiwa. Tērā tētahi rauemi ka whakamoi i te waka i te wā kia kaue neke mena rā ka aro turaki te rauemi nei i te kaitaraiwa me te whakatau iho kua haurangi rawa te kaitaraiwa nei. Hei tā te rōpū me kaha ake te kāwanatanga ki te kōkiri i ēnei momo rauemi kia kaue te hunga hara kore e mate i ēnei momo kaitaraiwa nei. Anei rā te pūrongo a Pohaturoa Waenga. He pūnaha hangarau hou tēnei e taia ai te kaupare ake i te ringa kaha o Aitua. It's really powerful and heartwarming in a way when you talk to people who say things like, I was able to get custody of my children back because the interlock helped me to get my drinking under control. He hangarau e āta aro take ana i te hunga kua roa e takahi nei i te ture mō ngā mahi taraiwa i ngā wā e haurangi ana. You turn the key on first and then once it's done its little calibration, you then blow into it for about 6 seconds, which puts enough through, blows in here and out there and takes a sample in there. If there's alcohol on the breath, it won't start the car. If it's clear, you're free to go. In 2018, they became a mandatory sentence for people who are repeat offenders or people who are caught at a very high level of impairment, and that's been a great change. The problem we still have is we've got some loopholes in the system, which means that even though it's mandatory, a number of drunk drivers who are caught end up not getting a device installed in their car. Hei tāngata tauranga o waka kotahi e iwa te kau ngā tāngata i riro i te tau 2020. Nā te pānga o te waipiro ki ngā āheinga o te tāngata, te take. If we were using interlocks effectively in New Zealand and also bringing the number of roadside alcohol tests back up because they've dropped off in recent years, I would love to see us have less deaths than that 50 a year, which has been the lowest we've ever achieved before. Kua waia tātou ki tēnei āhuatanga, ma tēnei hangarau pea ka whaiti iho te maha o ēnei tūnga aromātai. Randomly between 2 minutes and 30 minutes while you're driving, it's going to ask you to do another test while you're driving just to make sure that you didn't get the car started and then celebrate with a drink. At the moment we have about 3,000 interlocks on the roads in New Zealand or in vehicles in New Zealand, and those 3,000 interlocks last year prevented about 40,000 attempts by drivers with alcohol in their system to use their vehicle. He tānga manawa, he tānga wairua mo te kaitaraiwa nei, Pohaturoa Waenga, Te Karere.